Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndashimiye umwami wacu Yesu Kristo yongeye kungirira neza akamakanukanya keza ko kubana namwe muri kino kiganiro Saveur Divine kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Mwene So Kwizera Fabien ndabaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Murabimenyereye muri kino kiganiro Saveur Divine tuba dufise ijambo ry'Imana canke teme tuganira ko duhereye ku munsi wa mbere kweza ku munsi wa gatanu. Muri kino cyumweru rero dusozereye twariko turavugana ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana canke ubushobozi bw'Imana. Nipfuje rero yuko mu gusozera kino cyumweru dusoma aya majambo y'Imana dusanga mu Bikorinto ba kabiri igice ca 12 turasoma duhereye ku murongo w'9 tugeze ku murongo w'10. Haravuga ngo arambarira ati ubuntu bwanje uraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke, nuko cyane cyane nzonezererwa kwirata intege nke zanje ngo ubushobozi bwa Kristo buzeko. Nico gituma ku bwa Kristo nzonezererwa intege nke zanje no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ivyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushiriza kugira ubushobozi. Haleluya. Kuko iyo mbaye umunyantege nke niho ndushiriza kugira imbaraga. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, twumvise byinshi kubijanye na zino mbaraga z'Imana. Mu gusozera nipfuje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo mbega ni ryari tubona canke duhabwa imbaraga z'Imana. Ni ryari aho umwana w'umuntu abona imbaraga z'Imana zigaragara, ahabwa ubushobozi bw'Imana akabubona akabuhabwa. Ni ryari? Dusomye amajambo hano aho tubona Pawulo avuga ngo nico gituma ku bwa Kristo nzonezererwa intege nke zanje. Haleluya. Ngo kandi iyo mbaye umunyantege nke aho niho ndushiriza kugira imbaraga. Amena. Bene data, imbaraga z'Imana ntizishobora kuboneka umwana w'umuntu atamenye ko ari umunyantege nke. Umwana w'umuntu ntashobora kwitwa umunyankomezi canke ngo ahagarare aneshe atsindanishirizwe n'Imana, ashobozwe n'Imana kunesha no kurengana ivyari bimugerageje ngo arenge yitwe ubutsinze mu gihe aterekanye intege nke ziwe. Ntibishoboka. Igihe cyose imbaraga z'Imana ziboneka iyo habanje kuboneka intege nke z'umuntu. Iyo umwana w'umuntu yigize umunyabwibone akigira ubushoboye, akirata, akiyemera, akishira hejuru, akiyita ko byose abizi kandi abishoboye, ico gihe Imana iramwihorera. Iyo umwana w'umuntu yuzuye orugeye n'ubwibone
no kwishongora gukomeye, akerekana ko we atabufasha akeneye, Imana iramwihorera, imbaraga zayo ikazibika. Ariko reka turabe ibyabaye kuri bano bakozi b'Imana batandukanye. Aburahamu ahabwa isezerano n'Imana. Imana iramubwira ati, yewe Aburahamu, nzokugira sekuruza w'amahanga yose, urubyaro rwawe ruzoba rwinshi gusumba inyenyeri ziri ku ijuru. Aburahamu abwira Imana ati, ibyo ntibishoboka. Impamvu Aburahamu yabwiye Imana ngo ntibishoboka ni iyihe? Intege nke za Aburahamu mu buryo bw'umubiri. Kuko Aburahamu yabwiye Imana ati, raba ndashaje, mfite imyaka myinshi, na Sara yaraciye ntakibyara. Yerekana intege nke ziwe n'iza Sara. Imana imaze kubona intege nke za Aburahamu ko azemeye, ubushobozi, imbaraga z'Imana biramanuka mu muryango wa Aburahamu, bahabwa umwana Isaka. Haleluya. Mose arahamagagwa ari ku musozi aragiye intama za sebukwe. Imana iramubwira ati, ndagukeneye kugira ngo ndakurungike muri Egiputa, ugende kunkurira burira bwoko bwanje, numvise gutaka kwabo. Mose amaze kumva ayo majambo akiyumva gusa. Mose yari yakuriye muri Egiputa, yari yarizi bwa gisirikare, yari gushobora kwiyemera akavuga ati, ndayeri ndabizi, muri iya nzu y'ibwami ndahazi, tagitike bakoresha ndazizi, ndabishoboye. Iyo bigenduka Imana yari kumwihorera igatuma uwundi. Ariko Mose abanza kubwira Imana ati, ntibikunda Mana, kubera ko ubwa mbere na mbere sinzi kuvuga. Yerekana intege nke. Imana ikimara kubona intege nke za Mose amaze kuzemera, iremamwo imbaraga zayo, ihagurutsa Mose, iramubwira ngo haguruka. Haleluya. Ujane iyo nkoni yonyene gusa, maze ndayiremamwo imbaraga. Mose akoreshwa ibikomeye muri Egiputa, akurayo Abisirayeli, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hari umugabo yitwa Gideyoni, Imana iramuhamagara ati, ndagukeneye, hari misiyo ngomba ndagutume, hari urugamba ngomba ndagutumeko. Gideyoni akimara kumva ayo makuru abwira Imana ati, ntibikunda, ndi umunyantege nke. Imana inezererwa iryo jambo rya Gideyoni, kuko yaramaze kwerekana intege nke ziwe. Iramubwira ngo, wewe Gideyoni, haguruka, muri izo ntege nke zawe nyene nizo ngomba, kuko ndaziremamwo imbaraga zanje. Haleluya. Gideyoni yitwa umunyankomezi n'umunyambaraga nyinshi, kuko yerekanye intege nke ziwe, maze Imana imukoresha ibikomeye. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Dawidi arahaguruka, afata umugozi n'ibuye, aragenda, yerekana intege nke ziwe. Ariko Imana imaze kubona ubutwari bwa Dawidi bwo kuvuga ngo ntacyo nshoboye, yewe wa Mufilisitiya, ariko mu ntege nke zanje nzi yuko ari Imana y'inkomezi n'imbaraga. Nuko Imana ikoresha ibikomeye Dawidi, maze yica umunyafilisitiya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro mu Bwisirayeli hose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, tunagiye no mu by'agakiza twahawe ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Nta numwe ashobora gukizwa ngo abarirwe ibyaha byiwe, acuruzuye ubwibone bwo mu mutima buvuga ngo jewe nta kosa, akiyitinya nka mugayo, akiyita ko ari intungane, akiyita we ko atunganye canke agororoka agenda neza. Ntawe ushobora guhabwa agakiza k'Imana aterekanye ko ari umunyantege nke. Ntawe ushobora guhabwa agakiza, imbaraga zitwambura urupfu ntizishobora kugaragara mu gihe hatabanze kuboneka intege nke z'umwana w'umuntu. Yerekane ngo, Mana sishoboye kwikura mu rupfu, Mana sishobora kwikura muri uno muvumo w'ibyaha, Mana sishobora kwikura muri uno muvumo wa Adamu wa mbere. Ntibikunda ko nihesha ubugingo, sinitunganiriza ingeso, mbiro niyo ndabigerageje birananira. Iyo umwana w'umuntu atarashika aho hantu ngo avuge iryo jambo, Imana iramureka akigumiraho mu bwibone, Imana iramureka akigumiraho mu bwirasi, ntahabwa ubugingo budashira.
niba tugomba kuronka imbaraga zidukiza ibyaha, imbaraga zidukiza urupfu, imbaraga zidukiza gihenomo ya Satani n'abadayimoni, nuko tugomba kubanza kwerekana intege nke zacu, tukamanika amaboko ngo twarabigerageje kenshi kwitunganiriza ingeso ariko byaratunaniye. Mana nutugirire neza, dutabare. Ako kanya imbaraga z'umusaraba, imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo zihita ziza zikaduhindura abazima, maze tukitwa abavutse ubugira kabiri muri Kristo Yesu, tukaba ibyaremwe bisha. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri domene zose, haba mu gukizwa, haba mu kwezwa, iyo intege nke zacu zitagaragaye ngo tuzerekane imbere y'Imana, ntidushobora kuronka ubutabazi no kubabarirwa no kwezwa no gutunganywa. Kandi no mu bitugerageza byo mw'isi, iyo tutamanitse amaboko tuvuge ngo ubwenge bwacu ntabwo bumaze, abavoka bacu ntaco bamaze, abadokiteri badukurikirana mwami bafise aho bagarukiriza n'abanyantege nke, Imana iratwihorera tukagwana n'ibyo. Ariko iyo dutatse tukavuga ngo Mana dutabare, nta wundi ashoboye atari wewe, Imana iraza ikadukiza n'uburwayi, Imana iraza ikadutabara, ikagwanya ibyatugwanya, tukaboneka imbere y'Imana turabanyembaraga. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana rero ihabwa icubahiro. Bene data, ndabyifuriza kuba abanyambaraga mu mwami wacu Yesu Kristo, mu kubanza kwerekana intege nke zacu. Erekana intege nke zawe, erekana aho udashoboye, emera ko atanahamwe ushoboye, maze ubona ingene Imana irema imbaraga n'ubushobozi bushasha mu bugingo bwawe, witwe umunyembaraga imbere y'Imana. Yesu Kristo aduhana umugisha twese. Amen.